Ovo što sada vidite, to su predstavnici Srba južno od reke Ibar, koji predstavljaju negde oko 80.000 Srba koji žive na celoj teritoriji Kosova i Metohije. Danas smo došli bez poziva nekog iz vlade, računajući na to da ćemo dobiti priliku da zajedno sa svojim sugrađanima sa severa Kosova i Metohije, koje vlast uvažava i koje vlast redovno poziva, da kažemo, iznesemo svoj stav o nedavno postignutom sporazumu u Briselu, koji na nedvosmislen način ukida državnost Republike Srbije na prostoru Kosova i Metohije i gasi preostale srpske institucije koje inače živo znače Srbima koji dole žive. Mi smo, dakle, došli sa namerom da na tu pojavu ukažemo i da pokušamo da utičemo na vladu Republike Srbije da sporazum povuče, da se pregovori nastave, ali ne pod okriljem Evropske unije, već pod okriljem Saveta bezbednosti UN-a, gde Srbija ima svoje prijatelje i gde može izvući najbolje moguće rešenje za Srbe na Kosovu i Metohiji. Jer to znači da ste vi diskriminisani u odnosu na Srbe severno od Ibra, u odnosu na... Apsolutno, dakle, što se toga tiče, za vladu Republike Srbije mi gotovo da i ne postojimo, nikada nas ne spominju, naše zahteve, naše interese ne uvažavaju, iako kroz sve medije govore da su konsultovali ili da će konsultovati sve Srbe sa Kosova i Metohije, to se do dana današnjeg još nije desilo.